Okay, good morning everyone. Katau KAMATA'ANGA programa ke pompongin. Famalola he tu molava mai pompongin ke tau ki po kalama taitari kau NGAUE fo ke pot ngai moi. Katau kamata so fatape ke o tua mafio ko afio taro to Tonga. Fatap ke ne afio tu po ono ko tu o Tonga. Fatap ke tahine kuini ko ina naspa mo na fale. Fatap ke oe ke fonua mo oe me mi pa kapneti. Fatap hen ke ek minister ko ngai mo oi ono bo Dr. Sama Piukara. Fatap ke he FAKAFETA'I Reverend Morifava. Fatap ke CEO ko ngai mo oi Dr. Vaiola. Fatap ke kau tak NGAUE Falemahaki. Tongatapu LOTU Falemahaki Tongatapu. Fatap ki he Tongatapu le FAKAFETA'I tua Tongatapu very not off and north. Pefo ke ukau toenga kau NGAUE, kau pule NGAUE. Ko e programa pongpongi te tau kamata pe ki himi e lau atu e sistema na fonsiola. Hoko ki ai ki lau forofora e whahoka te Tongatapu vikale moto. Pe tokoni pe mai LOTU e whahoka te Reverend Morifava. Ospe pa hausa ki himi hono wai whahoka e Tongatapu salesi a kaua. Te tau kamata pe ki programa foi ko auraki. Pe ospe tau hoka ki o ko NGAUE programa. Malo. Ke whalawhalahimi ke kabata ki e tau lotu whakawheta'i o pongpongini, pe whangea hongo fulu maa nima himi, whataha nima ke mo meha ke tau hiwa. Ko hoku maama a ngā koe si suwe, he la a o hoku lau maali e si suwe, neongo e te po ulia, he langi au fia, te maama pe kata iai si suwe. Malohi ngā koe si suwe, he pā o hoku lau maali e si suwe, neongo e kāpui au, he tau o heli lau te au, te uhau pe kata iai si suwe. Malohi ngā koe si suwe, si suwe, he pā o hoku lau maali e si suwe. Whaka o si, ko hoku ofa a ngā koe si suwe, he tō tangata piki mau pē si suwe, ha potu pē te unofo ai, I heni pe I he vani, te ulata pē kata I ai si suwe. Ko hoku ofa a ngā koe si suwe, si suwe, he tō takanga piki mau pē. Si suwe,
es uluaki ki he lima. Ko si hova a hoku māma mo hoku whakamo ui, te umana wahe ki a hai. Ko si hova a e kolo o e ku mo ui, ko hai te te teki ki ai. I he unu ki a te au ha kau whai kovi ke kai hoku kakano, a e whai mai hoku kau whakamamahi mo hoku ngāhi whiri, na anau humu pe a tō. Neongo e no fo i mai ha ko ngā kau, ko hoku loto e i kai mana wahe. Neongo e tuu ki a te au a e tau, na amo ia te whalala pe. Kua ukore mea sihova ha mea pe taha, ko ia pe te ukumi ki ai. Ke unofo i he whare o sihova, i he aho kotoa o eku mo ui, ke siofi ai whakaofo-ofa o e eiki, mo whakalaulau loto i hono palasi. He tene fufu au i hono malu i he aho o e kovi. Tene ufi i he toi anga o hono tēniti. Ko e maka tene hiki au ki ai. Amen. Tapke afia o tuai ho tauloto Tonga. Tapke kere tupua e whanua. Tapko Vaiola. Tapke ik minister e Potungaue mo ui. Tapke si OUAU. Katapuat ke kau tokoni. Mai kau tare kita. Fatap kia ana kau ma kau ngau ko to ape o e apini ai va ke Falematua ka ta ke te au ke talangofua ke programa ko teu e Potungaue mo e ahon ura ke ko fia ke tai lere mo to ai kau folau ko to ape na mo ma foi ngari ke folau ki to brean o fai e oko ko hi ko Potungaue mo fonua lave i pe ku fatonga i foi programa ko so mo fok mai ne lava e ngai fenga ngai taula e tu kwanga e family mo fonua Potungaue ka mo me ato fai e oko ya ku mai no ko i kuna fatonga pe ko mo to e lotolere ke foki mai o i kai kume mo i to brean kamu to fok mai pe ko tau ki api ke to ni e kai fonua ma fa malo at malo yak malo e keri pe malo mu la umari re ki mu wa ke tu unga ko ku mu wala ki a ni pe mu to e fe mari pe ke fok mai ko tau ki ap ko Vaiola ko folofola ko ni ko folofola pe ku mahino pe tau ke pe ya mo taha ko to pe ki sa me ne u hange ko sa me wa tolu i lo he ma tu ko sa me la ngofua ma u be e ki o he vai ulak pe ve si uta no ke mama ko na ke na tau fasi ai ko mama anga ko o ku kai ke to ya ha mama anga ya o ha me ai mama ni uta pe mama ya ko si su pe pa uta ta ko ha ne mama na to ke abo si ko pe fanki mama e mama ni ko fanki mama ku lo pe mo mate pa ula ba pe mama ko a ko to o me u di fa tu mahaki ko mama ko ni ku lo la pe mama be ne ulo an pe ku lo pe time ko to pe ku lo pe fe tu ko to ta wai be ku alo tamaki pe ku alo mari ku lo pe ko ke lava alo tamaki ke tam te malo ye mama ko ni ne ulo pe ko tu ko mo na mo i nga fo no muri ma ne o LOTU to ta man fa ki pa ko fam ko lot ko na fa ya ho finga pe te fa hin o na fo mai ko pa fa ngalo ku he to en ho fa ka ho ko me ko na ke ma mai na tu ko ne ma mai ka ho fa ka ho me ke o ma winga ke puke pe ki LOTU ko na ke tokoto aki tap moko na ke eva aki na ke iloki ako moi e ko fe pe ha me na ke fai o ku i kai ata Tonga e me ko to pe ko e tau ilo e tau to ko si hova tau mama ko si hova tau to ko ni a ho fai ngata a ho fai ngamari e tau unga pe ki ai ko tau amana ki anga pe ia pe ko me pe ku to la e Tonga ne o fai ngata o ha fa hinga
Whatongia ku te lava ke whakahoko, ka uki kai ke tau manawahe, pe uki kai ke tau lotosi, i pe te teki, pe tairi koe kakai whalala o tua ki tau tō. Koe koloa pēa ne tanu pōua ke whonuani, e urak whā, pe au ku kei aulolongo ai iwia mo i mawhai ko ia he tau tangata ko toa pe ia. Pe neongo koe wheha potu e iai ha tonga i mamani, o ku kai more me iai whalala o tua. I ene i lo pau, koe makatu uia o marutaha ke unga ki ai. He alo maarie, mo i alo tāmaki. Ko rea pēa ku ngāwe aki he tangata whausā me. O kune ngā aki a rea koe māma. Ko si hova a hoku māma. Koe māma, ko si hova. Pea ku fau me iai, pea ku hu me iai, ai le rei kotoa pē. O hange koe fau mai ai mo ui, mea si hova toko taha pē. He ko ia pē ai tauhi le rei. O tala noa ki ai, ai ko speri a si o ne. Ko au pē, koe tauhi le rei. Koe māma, koe potoanga. Pea ku ne sio ki he le rei kotoa pē, ke mau mai. O tatau ai pēa ka hoko mai ha whaingataa. O kei tu uroa pēa māma ia. He ko māma koha mooni i mooni. O tae malawa ke toi whakaikai. Pea ko hono whaiva tūki mua. O kune tuiaki. O kune viritaki. O kune alo viri atu. He loto lotonga. O ha fuu kotoloi mo whakapouri tuu. Koe māma koe le rei. Pea puke ki ai e taha kotoa pē, he taimi hono whakatangai. Taimi o kuwae tua ia he whiripe mo e kowi. Koe māma, o kune nofo mo e amanaki le rei. He lotonga o ha mamahi, pe lotonga o ha whaingataa koe hui. He koe ne kawenga, ke turi fua ki ai, ke au sia, ai mooni o ele rei ko ia. Koe māma, koe mau rutaanga e loto. I he uhohonga, o ha matangi pe saikolone o tō takutaku, i he mo ui. Koe whihangangai o e māma koe po uri. Ai o kulau ki ai e palofita, o kune tala noa ki ai a aisea, o ia wea ki nau tōru o kulau ai kovi ko e le rei, pe alau e le rei ko e kovi. O nau tuku ai po uri, koe māma, mo e māma koe po uri. O nau tuku ai kona koe merie, mo e merie koe kona. Koe māma ko omi mo oku whakamo ui. Kau tangata me kau whiwhine. Nā mou takamuri he ngahi tau koe whekumi ki he māma o he ngahi mala e taktaha. Nā mou si whekeri mo kumi ki ai. Pea ko mou mau e māma o efi mai o whoki mai moia ke api ko Vaiola mo o tu motu anga o wha. Māma pe ko iau ko whotu watu pea mo e wholofola e honi. Whakairi. Whakatolonga. Kumuni koe matai koloa. Whai aki hao whakahoko whatongia he api ko Vaiola. Ki here rei tahati ke ala malawa. Koe māma, kono te whitoi whatongia, ke ne teke atu e po uri. Whatongia e māma, ke ne teke atu e momoko. Koe ne teke atu e kovi. Koe ne teke atu e whakatakaka. O kune hanga teke atu e ai noa ia. Koe whakailonga o hatangata maha whiwhine māma. O kune ngāwe le rei. O kune whai tōtō iwi. O whai verenga o ikai koe sio ki halakanga moa tuunga. Ka o kune whai le rei he ne ilo pau, koe mea le rei ke whai le rei. Ipsera Paula ke kakai efeso ni mai wahe une tala no ai. Moulaka o tāu mo e whanau ai māma. Pea koutui koe matai kolo aia. Ka wako ko mou mea mai moia me ngahi tapa kehe o muri. Mou kukuk mai māma.
O ngahi mala e taktaha nā mou si whekeri mo kumi ki ai. Māma ko ia kou fotu watu. NGAUE, o whiunga mo e māma, nā ke inasi ai. Ko e māma ku ne awhe me he kovi. Peka ai ha tangata ako, mau e māma, kai whanonga, he po uri, pia utai whiunga rewa, ai fufatunga teunga ku ne tui, mo e nau ku ne mo ui aki. Tau ngau he māma he tau koe ni. Pia tau laka he māma. Pia te tau ilo mea masani ai. O ngomai e tangata. Pia ki te e whanua ko langi. E o tua mafi. Koe mauta mai whakahewani. Mālo e whainga maarie nā ke whaki ma e kau tangata mo e kau whiwhine. Nā e mau whainga maarie. Lava atu ki murina. Whai a e whekumi. Whai a e whekeri. Mo e viviri. Ki e whahinga tau kei mo e poto i NGAUE o i ngahi e ria kehe kehe. O e apiko Vaiola. Nā ke ia te kinau tolu he ngahi poto kotoa pē. Nā ke whaiso nau tokoni i. Nā ke hoko koe māma ke tataki. Nā ke hoko koe māma ke tegerere ai po uri. Nā ke hoko koe māma ke tariteke i e whiri. Oi mo ui, kai FAKAFETA'I, nā ke tuku ke nau i kona, asi ngahi whenga whakaako toa pēnā nau whai. E ahoni, mea hei nek minister POTUNGAUE ka maasi i ou. Mau FAKAFETA'I, o tālolo hene si kau NGAUE o apiko Vaiola. E tari ai whoki ki apiko o whai, he kau tangata mo kau whiwhine. Nā nau whakapaia, he ngahi taulahi murina, koe uhi koe apini mo ni te whito i NGAUE. Pea kua ke whaki māma, kua ke whaki poto, kua ke whaki ilo, ma e kau tangata mo e kau whiwhine, ke hoko atua ke whaifatongia, he apiko Vaiola. E o tua mafi, mālo e whakaola meilangi, se o nau teu i, pea kua nau whoki mo ui mai, pea mau whakamalo atu ki he awhiona, he tāpoa ki kotoa pē. I he mau ilo pau, ko e lerei kotoa pē, ko e whaki me he wheitu una. Pea ko e talanoa mahino whai ho wholofola, ko e kau mo koe, pea ku malawa mea kotoa. Pea ka mawai mo koe, pea ku kai malawa ha mea. Ko e malawa anga, o e oko na e whai he kau tangatamu e kau whewhine. Ko e kau mai ai awhiona. O ke takitonu. Pea ke whakawhonu, mo whakapotoa, ai māma, o ilo ke a whiona, pea lawa ake whatongi ani. Tu ai whakamore ko nā wā umai, ki api, pea mo e taktaha e kuku, ke hoko atu ake whai whatongi a. Mau whakatawange, e tua mafi. Tu ke hoko atu e nau whai whatongi a, he apiko Vaiola. O whiunga mo e māma, ko hoko mai ai awhiona ko mau māma anga. Ko hoko mai ai awhiona he whahai tau e Krismasi ko e māma mani. Pea ko ke whakatu ho tāpane karei ho mau loto ngā. Ke mau māma e taha kotoa pē. Pea mau ilo ai, pea mau mālohi ai, pea mau mohu whaunga ai. He māma pē ko ia, ke whakahoko a ke whatongia he tau koini. Tāpo aki mai, pea whamanuia, nau tolu kotoa pē, nā nau whalau ko nau whoki mai. Nā nau whekerika ko iloa, pia nau ikuna e whatongia. Mau lotu e tua maik minister, kai mai CEO, whakautoutanga, o e apini mo e whalalau whai he ene awhio, mo e whonua. Whatawange, ki nau mau iwi, mau keresme i olunga, he mālohi o e awhiona. Pia hoko ai whai whatongia au whaini, ko e unga anga o e kau whainga tā ia ko toa pe he whonua. I ho whaki poto, I ho whaki ilo mo i mawhai mo i mo ui, si whakahoko a kona unga whatongea. Ngai wā ngāwe kehe o e apiko Vaiola, mau whatawange. Tāpo aki mai kau taki, tāpo aki mai kau ngāwe, tāpo kotoa pei whare mo tua. Pia nā mo i ngahi vai whanua mau mana tua uwhia ke awhiona. Ko i teu kotoa pei nai whai kotoa pei ia, ko hiko i kai o i whanua. Whamonuia mai proklama, taitari whiawhia ko whai heki minister mo CEO mo POTUNGAUE, mai kau ikuna ko toa pe ko nau whoki mai.
Whatawange mau fia he malu e kresi ai awhiona. Loto ia te mau tolu. Mau kore kotoa ngahi meane huafa sisu kraisi ko alo. Ko ia mau whamaui. Amen. Ko wholofola himi o noua ki tautu hiwa e pongpongi ni. Ni mangea ua ngō furma hiwa a himi. Mo kata ki o mea ki tautu hiwa. Kamatangi o pe aua, tahi he mo uia. Te uhuwhanga he o tua, i he malu hono ni ma. Tene fufu au hono afu ni ma. Frausi. Lolo Tonga e kufua he kolosi ko hiri, mamahi i au he o tua, tauhi ene tamasi, tene fufu au, hono au finima.
Malo atuen ki tangata ek FAKAFETA'I, mori whawa, pefo ki a Tongatapu kale moto, peka Tongatapu saresta kawola, mo sistema na fond. Si tatak mai tatoi programa pongpongini. For our non-Tongan speakers, we have just completed the first half of our program, which is a prayer. We're now moving on to the second half of the program. On that note, I'd like to welcome the Medical Superintendent, Dr. Anakawola, for the welcoming address. Hello. Tapu moe awhio e tae mai o talo Tonga. Tapu moe ik Minister Moimoi, Honourable Sosaia Maupiukala. CEO Dr. Sealea Kauola, mo taki o ngahi waala lahi e POTUNGAUE. Tapu moe tangata ek FAKAFETA'I moli whakawā mo haa LOTU. Acknowledging the presence here of overseas partners who are helping us with our work in the Ministry of Health. Whakatapu mawahe ni ke kaulawa mea koeni, unau whatatahai mai ki tau tolu, e kamataanga o e NGAUE uawhi wa tolu. Ka e tāmu whinimotuan ke whakahokata whatungia ko kōnau ki ai. O kou FAKAFETA'I ki tau tamai o ka whio i helangi, i ne whakahoko ai polkalama o e pongpongini. Ka ki mua ke hoko atu o kou kore, ke mua whamolmorei, e te NGAUE aki pēa o ngolea, lea whakatonga mo lea whakapitania, heu ki ai ai whahinga i a tau tolu kai ki nau lea i he tau lea. Ek niksta o ko atu ai tardali lelei ke whituuna, i hoanga lelei ka ke mea mai o whakalanglangi. E kātoanga koe ni ke whakailonga i a NGAUE lahi, ko lawa i lelei e ki nau tolu ne lele atu ako, o whakatau mua ki nau whoki mai o tō whatungia e POTUNGAUE mo ui. O ko lawe i a lahi a NGAUE, kai o whakatata ho taimi, ka ke mea mai ki tau kau whatahe pongpongini, o mau whiawhia lahi ai. O tau talelei heni a CEO a POTUNGAUE, Dr. Sealea Kauola, uma a Dr. Reynold o whanoa koe pulelahi a waakitu a POTUNGAUE, Dr. Tokos whakako kai tau koe Tongatapu le ta whaaki whakawhaito o, Dr. Fusfifita, ko Tongatapu le ta whaaki o mo ilelei o nifo, pa mo tolu ai kau taki NGAUE ko toa pe a POTUNGAUE, o tau i hen whakataha ke whawhiawhiai ai polkalama pongpongoni. Tautali le heni tangata ek FAKAFETA'I mori whakawā mo haa LOTU. Malo au pito, ono tautou a whea mai a POTUNGAUE koe ni, o kuke osi mea i pē, he kai lava whai ha NGAUE, tae kawai ai otua. Malo au pito. We extend this welcome to the members of our development partners who are here this morning, Ms. Lauren O'Connor from WHO and Claire Whelan, from a consultant from DFET. Thank you for joining us this morning. Tautali lelei makehe a kawako, ne mo lava i lelei a ngahi ako kehe, ne mo whai pe mo wanga lelei o toi whoki mai, ke tau kaunga NGAUE i POTUNGAUE mo ui. First, let me congratulate each and every one of you for the great achievements in passing your various courses and returning to serve in Tonga. I note some of you are returning with postgraduate diplomas, some with your first degree, some with masters, and one with your PhD and fellows. Most of you had to travel abroad to your studies, and I know it was hard at times, but today it has all been worth it. Know that the ministry is very grateful and happy for your achievements, and we look forward to your good service and innovative ideas that you're bringing back with you to help us in our duties to look after the health of this nation. Congratulations again and welcome not only to this morning's ceremony, but to the Ministry of Health and to Vaiola Hospital. Wata tautali leo e pongpongini ke kau NGAUE ko toa peo POTUNGAUE mo ui, o nau iheni, tatau te whito ke tau kau hiwa, malo au pito, ai whai whatongia lelei mai POTUNGAUE he taimi ko toa pe o whai atoa e kole. Peheke ki nau tolu, nau mea pe i api, o whanongo mai ai, asi ngahi whaamiri, kau ngā mea, mui kakai e whanua, o mo mea mai o kau i polkalama talitali lelei koeni, o kau lava mea, ai POTUNGAUE mo ui. Whatawange te tau maa o hakatoanga whiawhia, o hange koe aku whakaamua i he pongpongini, pa koe pongpong whakawhawhain ko whoaki mai, ke tau whiawhia pe tau pātai, tu au whātu.
Thank you very much, Dr. Anakaola, for the warm welcome. We now move on to the second item, which is an item from the choir, the beautiful nurses of Ministry of Health. They will be having an item, which will then be followed by the main event, which is calling out our returning scholars and new scholars. So I leave it to the Queen Charlotte School of Nursing nurses to take it away with the choir song, Malo.
Thank you very much, nurses of the Queen's Alta Institute of Nursing and Allied Health, for that amazing item. Ladies and gentlemen, we are now reaching the main highlight of today's program, the reason why we are all here today, to see and be introduced to our returning scholars and our new scholars. So Mrs. Juliet Topoi, the Acting Deputy Director of Human Resources, will introduce you all to us. Malo. Ko kore ke uhufanga ngai whatap ko osa no awhaki, kai whahoko ata whatongia ko en. Ko ngā tolu en, ko nau lawa i lele nau whenga ko, i he mala e ke whawhaito o pia Moimoi lele i whakalukfua. Ai POTUNGAUE, pia ko whiawhia ke whahoko atu homo ngā hingoa. Dr. Vika Halaufia Lemoto, PhD in Anesthesia, Government of Japan. Dr. Seare Hausia, Dr. Seare Hausia, Master of Medicine in Anesthesia. Katak whamolmore ka whahokat pe mua mo hingoa pea mo mea haki o lunga. Dr. Vika Halaufia Lemoto, PhD, Anesthesia, Government of Japan. Dr. Seare Hausia, Master of Medicine in Anesthesia, Fiji National University. Dr. Sepiuta Lopati, Master in Health Research, University of Melbourne, Australia. Dr. Seare Saresi Akauola Isa, Master in Surgery, FNU Fiji. Dr. Kantiola Taufa, MBBS, FNU Fiji. Laiolika, Diploma in Anesthesia Science, Papua New Guinea. Hola Vakasiwola, Master in Health Management, FNU, Fiji. Apolomahe, Bachelor of Nursing and Postgrad Diploma in Mental Health Nursing, FNU, Fiji. Lile Tongatapu, Master in Health Science Management, FNU. Evelyn Paseka, Bachelor in Health Science, Auckland, New Zealand. Milise Fahamokioa, Diploma in Midwifery, FNU. Magasiamane Taulangawaka, Bachelor of Physiotherapy, FNU. Manafonsiola A, Masters in Primary Healthcare Nursing, Australia. Melemonu Lolohea, Master of Advanced Nursing Practice, Sydney, Australia. Meleinu Felice, Master in Education, Australia. Neusita Halatano, Master of Advanced Nursing Practice, Australia. Ofa Wakaota, Bachelor of Nursing in Bachelor of Nursing and Postgrad Diploma in Mental Health, FNU. Panepasa Taunga Kava, Postgrad Diploma in Mental Health Nursing, FNU. Paula Tukia, Bachelor of Nursing, FNU. Tifa Atuekaho, Bachelor of Science, FNU, Fiji.
Clifton Latu, Bachelor of Science, FNU. Salere Olivetti, Master in Public Management, Wellington, New Zealand. Suleto Poi, Master of Business Admin, USB. Salome Fangaloka, Bachelor of Science, FNU. Limisesi Kaivelata, Postgrad Diploma in Health, FNU. Simaima Furiai, Postgrad Diploma in Health Service and Management, FNU. Sione Vahai, Child Health Care, FNU. Siutai Saluani, Postgrad Diploma in Eye Care, FNU. Seini Fotu'ai Kataulafo Vao, Bachelor of Nursing, FNU. Kok motolua ni lawa ilelea whaingako i he wanoa wowa. Ko tauni e wanoa watolu, kok motolua ni Dr. Whakapuria Paia Bloomfield, MBBS, FNU. Dr. Tau Whakakala, Bachelor of Dental Care, FNU. Pane pasa taunga kawa. Fipi Tautai, Postgrad Diploma in Mental Health, FNU. Sione Manu Walalea, Master in Emergency Nursing, FNU. Luisa Catherine Tupo Vailano, Bachelor of Medical Lab Science, FNU. Salesi Panipo'oi, Postgrad Diploma in Nursing Leadership and Management, FNU. Falaumo Talo Lohea, Bachelor of Nursing, FNU. Melenaite Aholahi, Bachelor of Nursing, FNU. Porini Patercio, Postgrad Diploma in Applied Epidemiology, FNU. Devita Kaufusfaiva, Bachelor of Public Health, FNU. Saint Tauheluhelu, Postgrad Diploma in Eye Care, FNU. Saini Flauhola Mafi, Bachelor of Public Health, FNU. Pakokore ke ufakaose ake ae ki mautolo kone uia tomo ngahi hingoa. Mo whamolmore whatonga iange uia tomo hingoa pa mo mea mai mua ki mua ke wheloa ki pa mai ek minister. Ai kok mautolo ia fo o au pito ki he whakau whatongia o si ako mai pia hu fo o mai ke POTUNGAUE mo ui o whakau whatongia ai. Ua noa uoua, Dr. John Akauola, MBBS, FNU. Dr. Palu Vulase Teumohenga, MBBS, FNU. Dr. Annalisa Latu, MBBS, FNU. Miss Lepa Kauhenga, Associate Intern, Cuba. Kok motole vande e lava whakakata mo whengako I he tau whaoko ni wanoa watolu. Te ulawa ta mo hingoa ka take o whenga mai ki moan. Dr. Tulsinia Hepsipa Palu, MBBS, FNU.
Dr. Sinalolo Topui, MBBS FNU. Dr. Inoke Halafihi, MBBS FNU. Dr. Sephorosa Piukala, MBBS FNU. Dr. Mele Laufiriki Tonga Luani, MBBS FNU. Viriami Setelola Vemai, Associate Intern, Cuba. Teki Teki Latavao, Associate Intern, Cuba. Last but not least, Dr. Tevita Tohotoa, Bachelor of Dental Surgery, FNU, Suva Fiji. Ek minister, koe kakato ia nau tol ko nau. Lawa ilele e whenga ako, pia moe whoki mai. Ke POTUNGAUE, tua whatu. Thank you, Salieti. Can we get another round of applause for our returning scholars, please? Also want to join in congratulating you all for a job well done and for completing your studies. And we look forward to some great things from you all. Hopefully not some bad things, but some great things that will be reported of your achievements in the next following years. Next up, we have the Honorable Honorable Minister of Health, Honorable Dr. Falemahaki, who will be gracing us with some words of wisdom and address for the new scholars and the returning scholars as well. Ko le ke u whatapu ke awhio o tua mawhi o tau Tonga. Ta patu whawkau mo i haa whaalunga Tonga. Ta wen ke CEO ka mai Tongatapu le Falemahaki Vaiola. I'd like to acknowledge the presence of our development partners, representative from the WHO, and all 8 who are here with us this morning. Ta ko kole ke u whamalumalu atu he tala whatapu ka kato na e kamata ke whiohi angani. Kaya tā ma pai motuani e whainga maari e ko ni ke whamolu o koloa e pongpongini. Whawkau o tau whawhtai ki o tua mawhi. E ono whatuta mo ui ki tau tolu ki he wanoa ua tolu. Tau i kona e ngahi pore o wanoa ua tau te whito ke hunga tonga, hunga haapai. Tsunami pa mo e tō goia e fu he funga e whanua. Hau mai mo e COVID tāiwa. Hau te tau ke i hao mai. Tau hene pongpongini. He taritari. Aki nau tolu na e lava mea he malai o e ako. Pea ngunau whoki mai ke whakaho whatongia he POTUNGAUE mo ui. Hangai peo koe whakaho haa na e whakaho ko atu. Ia e whakahinga na mō ngau he POTUNGAUE mo ui. Mau e ngai whainga maari. Pea hoko atu ho mō whainga. Mō toi whoki mai. Ko mō tolu kau undergrad. Ta mō ato whai e whainga mō whoki mai. Whawhikau. O ku manatu e motuani ke he talanoa i he Tongatapu, na e mau pe he lautoi whakasāpate. Taimina e tukuangia i e noa ai fo i re veni ke alu. Pe alu e re veni ia. Hanga noa holoi he ngahi mea ke he ke.
Fiua no he tatarito e tuange ai fo I lupe. Ka wako. Ko ki mo tolu ia ngai fo I lupe. Na mo wo pia tataria te Potungauwe. Pia mo e fonua. Ko e ahon ko mo fok mai. Mo foki mai ki a ake ki a noa. Giving him hope. O kua e hope ki Potungauwe mo ui. I ho mo foki mai. Whawhikau kou whakatauange pe. Te nau nofo pehe ai pe. Hange koe lupe. O oua toi whakaukau hataha ia ke toi liriu ia o reveni. Pea toi alu ia. O hanga noa he maari o mamani. Kai ngalo. Ai api ko Vaiola. Koe a whakawhiawhia en ke Potungauwe ke tatali lei ki mo tolu ho mo fok mai. Te upehe ka pau e aha whainga ka veinga he pongpongini ke tataki kia e tau tokanga. Ko tui koe ka veinga be ke whakamanatu ke te tau tolu. Kau ngau he Potungauwe mo ui. Pa mo e toko taha e whamiri he Potungauwe mo ui. Koe ka veinga kou whaamu ke tuku I ho mo ngahi loto. Koe whakamanatu. Ko au eni koe se wāniti. Ko eku iheni koe se wāniti. Pea I he whakapiritania. I am here to say. O tau nofo ko e niu tau lau ilo ko toa pē kau ngā ue. Lahi e kakai I loa ia I he kolo pē, tau whanongo ai. Na e tuku pā e nau ngahi mo ui, ko hiko e kakai o e whanua. Tangata I loa ki e totonu whakasivilaise, o e totonu whakasivile, ai kakai, a Martin Luther King Jr. O e tangata ina ne mate aki ia ngeia o e tangata. Nelson Mandela. Na ne mate aki I e totonu, pe mo ngeia. O e kakai uri uri, pe koe laulanu. Kai whewhea Mahatma Gandhi. Na ne whakatawatai na ia e kakai India, me he pure whakakolonia. Aki e ne aukai ata atape. Mother Teresa. Na ne tukuange ne mo ui, ko se wāniti, mai kakai masiwa. A Albert Schweitzer. Na e whilaulau e ne mo ui, ke whakamafola e o ngongo le rei he uwhanua Afrika. Ne ongo e haa e whaingata. Tai whitaulaki mo ia. Kai whewhea whololeni Nightingale. Na e whilaulau e ne mo ui, mo ne ki māma, ke whaito, mo hai hai, a ngai matai la vea, o e kau sotia, I he tau I Crimea. Pea mo e kamataanga, o e profesionare o e nesi. O tokolahi pepa mo e kakai, I he Potungauwe, pea mo e whanuan. Na e tukupā e nau mo ui, ke nau hoko koe se wāniti mai kakai. Pea ku nau hoko, lolotonga hoko, koe tāsi pinga kia tek tau tolu. O whiawhia beau ki u mensin, tau kau whakataha mo sias ah. Lotanga o Vanukonuka. Kau senior staff e Potungauwe. Ho mou tukupā, pa mou kalusi whai. Ka mau ke ngau e whakasiwaniti. Mai kaka e whanua. Ne honga ko whairea, ko se waniti, ko e kua whairea ia kumana koa pe tau sa i ai. Hange u tau sio lalo, hange u tau whakaukau. Ko e ngau e whakasena, se waniti, ko e ngau e pe ia kia kakai u kei toi mao hana ngau e ke.
Talo no iki tau tolu mei ane afi. Wa mai ke ahon. Koe kau civil servant. Pe koe public servant. Pe koe sevanit. Ma ai kakai. Ko fotuat. I pongpongini. E toki mahu inga maari e pe sevaniti. Ka pau te tau o mai e whakaotua ki ai. Ta koe taha pēne ngai tala. Nei kai ke hau ia. Ke tau i whakasevaniti ange ki ai. Ka ne hau ia hoko koe sevaniti. Pea tungange ne mo ui. Ke pekia. Ka tau mo ui. Kai kua mea fo e nia kau NGAUE. Koe whamanatu ka tau tolu. Ai kakai mahu inga taha e NGAUE anga. Koe kakai oku nau o mai. O mai e nau whalalaki te koe. Tau whanongo no ui, me he PhD, ke undergrad. Mahino ke motuani, ko tau mau e tau tolu e poto. Tau mau e tau kei NGAUE. Tau mau e ilo lahi ange. Koe whehu i. O tau kei mau e lau maari e. Ke mua e kakai e tau whakatongia. O tau kei mau e lau maari e. Ke tokoni. Koe hau koe hawhae mohane tama. O tala. O atu e ne tamaka koe toke tāpe koe nese. O atu pa mo le whalala, koe hanga koe tau kei ilo, pa mo e poto au ke mau. Pa kuia taua ia, ki ta whai hato kone. Wei palo vea pe kau si aina. Pau ke loto ke fia hoa ta alo mohe. Pau ke loto ke fia he aho ta alo tau mata. Pau ke loto ke fia ha mahina alo mari. Pau ke loto ke fia ha tau pa ke wine loto. Pau ke loto ke fia he toinga hau mohi. Pea ke tokoni ata. Kune whia mau e tokoni. Kau NGAUE koe poli ka tau tolu. He tō whatongia, ua noa ua tolu. Toi whakamanatu ka tau tolu, koe tau iheni, koe NGAUE whakasevanit. Koe tau iheni, ke tokoni. Tai ko tui koe ngahi ulunganga whakasevaniti. Ai ki rea na te ka kou pehe ke tuku. Ka tuku pehe ke lau maria ke ne tatake mea koe ke o atu. Whakau, na rea ke si ouen ki moa. Ka kou whea whakamanatu ke kau NGAUE. Na e tangata whautohi i loa. I Amerika. Ko Robert Falzam. And if I were to, all I need to know, I learned it in kindergarten. Me ako to pehe mo uina to ton koe ke ilo, na ko siako pe e au ia kindergarten. Na ako ia we kumatua. Pana e peisia he ngahi sort essay na e fa, he ngahi kakai, he nau whakai ke eke ngahi mea koe ni pe mahino ia ai. Tau ta tolo ako ke tau poto, tau ta tolo whainga he ngahi. Kau tala mai a hen, ko ngahi mea kotoa pe ke tau ilo, ki he mo ui, na tau osi ako pe ta tole kindergarten. Na ako i tau tolo, ke tau share. If you have something, share. Tau whakamalo ia, ka pau kuwhaki atu ata ha mea maa. Oua te tau pakinta. Tau tokoni, ka pau whe mao hata ke tokoni. Oua te ke loi, tala ngofua,
Koe whanki I whekau I hiki. Kolosi he hala, tuu, sio, pea ke tō kolosi. Koe whanki I ngāue, me whanki mea iki ko ia kau ngāue. Ka tau aplaia he ahoni. Whaka o fōwha hau whatongia. Nā moe tala mai, osi ho o. Mau mea tokoni pe, koe haho mea uwhai. Whano ni ma. Sang, tau hawai pe, tau tolu he COVID, tau talango fua. Mea kotoa pe, nai whia mau koe ke tau ilo, na tau osi ako katoa e tau tolu he kintakateni. Ka wako kumo osi mai. Whawhawhangai o te POTUNGAUE whamalo. Mo hoko koe ngai whoi lupe pia mo whok mai. Mea pia e POTUNGAUE koe talitali leiki mo tolu. Pia malo e ako. Koe nai amanaki e ai hasiti skena Vaiola. Taimina mau whok mei ai mehe ako. Hiva nima. Te tiki ai hasiti skena. Pia koe tala noe aho ko ia. He ikai ke whaiwhai ange e ai hasiti skena e Falemahaki. Koe ahoni. Ko liriu e tala noa ko ia pa me whakauka. Koe he hasiti skena. Ngahi sivi ko whakahoko he POTUNGAUE. Ngahi le polotui. Ku whokotu. Ko lava whai pisi alai wawa. Koe oxygen plant. Fiu whainga mai a wawa. Haapai. Koe inu ku iai oxygen plant I wawa. Koe mua health center. Koe ngai whakalakalaka ia NGAUE. Kai tae aonga ko toa pe ia. Ka pau I kai ke tau ilo e tau tole kau NGAUE. Ho tau whatongia. Ke whakamua e kakai e whanua. He tau whahok whatongia. Ko whia whakahoko atu ke kau NGAUE. Kamata I he weekend, ai NGAUE ki hono design, o e Falemahaki ko ia, prinisi weringa toni ngu o wawao. Pea whakaanganga ke konga ki mui e tauni e kamata e langa. Ko face ua ki ne kamata ke NGAUE, o ko sia e tahanima miliona ki he NGAUE. Ua, ko health center ko I mua, ko si whai e NGAUE pa mo e OS8, te nauhanga whakapaanga. Ke renovate e Falemahaki ko ia I mua, ke lava o hoko ia ko ha super clinic, ke AVCVC ki ai, ke ua toi hela mai ka inga, pe mai wahe hake ke nau mai ki Vaiola. E ave ki ai whakaata ko I re, pi ko I katoa ngai se vesi ko ia pe e menetia e toketa. O e whakaamu ia, ko manatu he tahive hiva, taimina e whok mai alo tangi o hoko ko e ekminista mo ui. Toko tolu ta, ai whakatoa e kau toketa na I tongan he taim ko ia. Ko e ahoni, toko te au taha tolu, ai kau toketa. Pe ko e whakaamu ia POTUNGAUE, e kai ke nau whope kau toketa I Vaiola, e hoko e ngai health center, ke whanau lelei, ke whako lelei ho nau ngai whatongia. O manatuna e whaike e kia he taha e kau, whai o ngongo whika au kumbe tāla sisi. Taimina aku hoko ai ko e Tongatapu le Falemahaki Vaiola. Pa ko uktari he aho ko ia, he ikai pe, I ai ha taimea, e aha tāla sisi, I tongan. Ko e ahon, whai mau whakataha whakaosi, I he ui kahau, kai kamata e NGAUE ke tāla sisi, senda, ko ngā sevesi ia okti seve o tau kakai ke na wau ki ai. Ko ane awhi ko e ahoni o kutiliu. Mo mea I pe kau NGAUE o ku lotonga NGAUE Tongatapu re, kau mai ene kau NGAUE ki hono design ke whai renovation lahi ke Falemahaki Vaiola. Ia ngahi palopare mau hoko, pea tau te fito ki toilet facilities, whe mau ia ke whai NGAUE lahi ki ai.
Pako tui koe mindset ia ke ririu e tau whakaukau. Tau ngai, e ku tau ilo koe ngai source of infection, au hau me ngai mea koe ni. E rau ngai ke ma. Ke ririu e tau whakaukau koe wheitu e no mahu inga au pito i he Falemahaki. O tui koe mau e ngahi palani me ngai design koe ia, koe pangalahi u whamore ki ai, whafofua e o vaiho ua miliona, ka koe ngau e beu pau ke whakahoko. Kau ngau e. Tea koe ngahi whakalakalaka mo ngahi ririu koe ni. He kai ke la vaia o ngau e lelei, ka pau he kai ke tau whakahoko lelei ho tau whatongia. Tau sio he structure e POTUNGAUE, tau talanoa pe ke minister, aluiwhai ke CEO, alupe he. O ku puri kai ke asia kakai e whanua o nau o mai, o ku mitokoni kai ke tau tolo. Ko whi whamanatu kai ke tau tolo. Ai mahu inga ke tau ilo i ho tau ngawhai ke api ngauen, ko e tau ngaue. Whakasewaniti. Pako tui whaiwhakau ko whia whaosi ak pē, whainohino e apostolo, ke kakai Filipai. O kou pehe koe whakamaala le leitaha, pe ia o i se vaniti. Oua te Moimoi sio kita, pe sio langi. Ka moanga whakatoki lalo mau pē. Pe hapai mau pē ai kakai kehe. Tokanga mau pē ki e nau ngai fie mau. O ikai koe ngai fie mau pe a mautolu. Io, ki ate ki mautolu ai loto pe he, aia, na ia kalaisi sufo. Pea ko ia ia hiria hono fufulu e vae o ne kau apostolo na ne talange lewa ke kinau tolu. Ko e si pinga e ko utuku atu ka te mautolu. Mou fai taki ai. Ka pau te mou fai e ngai mea ko ia, pea e tāpua ki mautolu e he otua. Ko fia he pongpongini u tau kau whata. Pa mo e Queen Charlotte School of Nursing and Allied Health. Ko e pere tu ka noi mata ki mautolu e POTUNGAUE. Nei whakahoko e tānai tuunga whakaosi. Ai apia koni. Koe whakaosi e tānai tuunga he malumalu e POTUNGAUE mo ui. Te mouhoko atu ke University whakawhanua Tonga. Pea neongo, koe hingoa peo kuririu ke mou aluki ai. Ka koho mou sino, o mou ihenpe. Koe ai, hoko atu mou talangofua, ki he CEO, mo e toke tāpure. Ka pau te mou talangata, e tūri ki mou tōru, te mihen. Whamalo atu. Ke kauhiwa ai api ako. Ho mou kei whakamawhana i a whiohi anga. Kamatanga e whai tau NGAUE, fo'ou, pa mo e whakausinga ngai tau. NGAUE, o e POTUNGAUE. Ka kou whamalo atu ka mou tōru. CEO, talamonu atu. Toke tāpure. Kau toke tāpure ngahi waa. O kou talamonu atu. He tau NGAUE uano atu uatolu. Whatawangi ke hoko e tau NGAUE koe ni. Hoko mou whahok whatongia, koe tāpuaki. Pai kakai o e whanua. Whaifkau. Whamalo atu. Hoko e ki orita ko Vaiola. Ko e tawhenga monu. Ki e POTUNGAUE. Whatawanga pe ke hoko. Atu pea ho mou lotua. Ai POTUNGAUE pa mo e whahok whatongia. O nau whahoko ke kakai e whanua. Whatawanga pe ke o tua mafmaf. Ke ne he whakiv ka te mou tolu. Ke he whahok whatongia o Kamanaki mou whahoko. Pe tu ke hoko o mou whahok whatongia. Ke langi e o tua mafmafi. Ko e tāpuak lahi ke kakai e whanua. Pe ko uofa lahi atu ka te mou tolu. Levele vai whahaka. Can we get another round of applause for the Honourable Minister of Health, please? Kini stafa maloa pele a whawhofa mo taitai le e kaunga fo'o. Mai kaunga e ko lava na wako.
and for kindly reminding us that we are here to serve and to serve our people with humility. So on that note, thank you very much for the words of wisdom and for gracing the new scholars with that. Moving on with our program, we now move on to a word of thanks. To represent the new scholars and the returning scholars, we have Dr. Sepi Utalopati. Well, whakatulo atu, pe kou kole ke hau atu e whainga maalieni, ke whai hatalango fua ke whekau, ko omi mo kita he haua ko eni. Ke atu halea whakamalo, o whakafofonga ia ki nau tol kotoa pe, ko lava lelei a whenga ako na e whai he tau kōhiri. Whatapu ke o toa, ai au ni a whio i o tau lotolotonga. Whatapu ke hau o tonga, king tupo wono. Whatapu ke kuini o wheina o tonga, kuini na naspau o tuku aho. Mohona whale, plinis kalauni, ka umaa ai plinses kalauni, pa moi fui lupe o loto palasi. Whatapu ke plinses pule, plinses salote mafile o pilolevu tuita. Lo tuita pa mohona whale, pa moi whale o ho eiki. Whatapu ke whakawhi whakalangi, ka koe minista mo ui o Falemahaki Vaiola. Honorable Togeta Sasaya Maupiukala. Whatapu atu ke tangata eiki whaiwhekau mori whakawā. Atu ai whakatapu ke alo tangi o wau nuka. I would like to acknowledge the presence of Claire from DFET office and Lauren from the WHO office. Whatapu ke tare kita mo ui, Togeta Siaria kau ola. Pule wa Falemahaki Vaiola, Togeta ana kau ola. Pule o wa clinical toke tā toa kase whakakov kai tau. Pule o wa ki tua toke tā Reynol o whanoa. Pule o tawha aki nifo toke tā Sicilia fifita. Pehe ke kau toke tā o toka ngā ia ngahi tawha aki he kehe. E Falemahaki Vaiola mo o mokau NGAUE. Atwoki ai whatapu ke pule nesi leo ka koe meitroni a ke sahalatanu. Whatapu ke pule ako e api ako nesi ko Queen Salote, Sister Tile Matama. Pe hau watu e whatapuni ke kau pule o ngahi tawha ako toa peo e Falemahaki Vaiola. Pe mo kau NGAUE, pe talangata ia te au o whai ki tua mamao. Ka ata ke whai hatalango fua ke whekau o e hoa ko eni. O koutu, ko e whafofonga ia ki nau tol ko toa pe, ko lawa ia ngahi whenga ako na e whai. I he tawha aki kehe kehe, o e whakahoko whatongia i Falemahaki Vaiola, ai mau whakamalo loto honga mo oni. First and foremost, our Heavenly Father, who we all know and believe that if it wasn't for his help and his guidance, we wouldn't be able to succeed in our respective studies. The godly knowledge and wisdom he bestowed on each of us enabled us to keep going until the very last minute. Hoko e whakamalo ke kau sponsorships. I'll name a few, ke Puleanga Tonga, Puleanga New Zealand, Puleanga Australia, WHO, pehe ke Puleanga Siaina, Siapani, pa mwenga hitona kotoa pe, he tokoni whakapaanga, o malawa ia ngai wheinga nai whakahoko. Whamalo whakheni ke POTUNGAUE mo ui, ke eiki minista, tare kita, pa mwe kautaki o ngai tawhaaki, pehe ke training committee, i whainga maalie kotoa pe, na maulawe ai. Pena ikai ko hawhiri whaingo fua, he na ilahi ai kau ngā NGAUE, ka koho o mau whalala, na e whaki mai ai ai whainga maalie ke te mautolu. Pea ko ilo whakapapau, ko e lau maalie o ofa ki Vaiola, mo e whakahoko whatongia, na ikai ke mawahe ia pa mi whakakaukau, ai taahine, pa mo e tamasi iako kotoa pe. Pena i ka ingata pe i whainga maalie na maulawa ai, ka na ia ngahi tawhaaki kehe kehe, lolotonga ai whainga ako, na mau whakatangi mai ai ki aki mōtolu, pena o mōtali lelei. Whakaosi a whakamalo ke ngahi mātua, whamiri mo e maheni, ngahi siasi, ngahi kalapu kotoa pe, e ngahi tokoni kehe kehe, mo e poupou na mo whai lolotonga ai whakahemata na e whai. Koutui, pe
Pea whakamo'onia taha kotoa pe, it wasn't a smooth journey. At some point, we needed moral, social, financial, and educational support, to name a few. Pea nā mo wala mai I ngai tapa kehe. Ko ngahi ta'u whainga ta'a, nā tau whihangahangai mo ia. Lahi hono ngahi pole kehe, kai FAKAFETA'I na ane I wakape. Whakamalo atu he wahe kotoa pe nā maulawe ai. I am sure each and everyone here has his or her own stories of what he or she went through. And I must apologize, I cannot share all the bitter and sweet experiences we encountered during our journey. I'll mention a few, and I'm sure everyone can relate to it. A bitter or sad experience I had was losing a sister to cancer in 2019, and the unexpected passing of Dr. Lei Safi. May his soul rest in peace. I remember that day very well. I was driving my boys to McDonald's, and then a text message popped up on my phone with the sad news. I was shocked and wished that it was not true, but because of the COVID, I couldn't be here to say goodbye. However, an exciting experience I had when I went for further studies, which was an opportunity to travel to Russia in 2019 for a conference of the World Ear and Hearing Care Collaboration Centers as a representative of the ISTOMO Center, a research center into hearing and balance disorders at the University of Auckland. At first, it was a scary feeling, especially when we watch movies about Russia and the Nazis, until you are actually at the place, and it's a different story. However, this was before the war between Russia and Ukraine that is going on now. Ko e ni ko lava e whenga ko I homo lotu, mo tokoni, ko tope na amawikuna ko uhipe ko ki mautolu. And to my fellow returning scholars, we are back in our beloved kingdom of Tonga, in Vaiola, ko api whakalata, to give our all and our best of what we had been trained for. Tala monu atu, ke to'o whatongia ko toa peo e tau ko ini, leveleva e malanga me tua au whaata. Malo apito Dr. Sepiu Talopati for the lovely words representing your peers. Ki mo ape pa tau hoka te tau ki programa mo lea e CEO e POTUNGAUE Moimoi, ko si korefa mo le pe e minista na pe ki to ta na ngalo ke ui, na ki fa pa mai pe timi, na ki ngalo ke ui helisi. So this special person will be read by myself, but o si kole atu pe ke ki mea mai pe ki mo ke te whiloa ki pe mo Honorable Minister of Health. So ko kole kia tau acknowledge pe mo pasipasi mai a Samuela M. Matiki Tonga, na la wako mai me kiupa. Ensuring that no one is left behind. But moving on to our program, thank you very much. We now have the vote of thanks. The CEO for Health. Matape ke o toa mafi, ne afi e talo tonga. Matapat ke e minista Moimoi. Tangata saya mau piukala. Matap fok ke tangata ik whakau mori whakama. Kore whakatapu atu ki he kau whawhonga muri o mau mea heni, ka mai kau tak NGAUE, POTUNGAUE. Whakatapu make atu ki he kau ako kotoa, ne mauro tonga NGAUE, POTUNGAUE, kau mai kau ako fo'o, mau mea mai, au kamata NGAUE, POTUNGAUE. O kore peke hufanga ngai whakatapu kakato. Oso noa whak me wheituona. Ka tā ke whahaki I le whamaro. Ek minista, kai ke te ai ha
Harea whiunga e motuani ke whai ake whamalo koe ni. Ko e whamalo ia pe mo heunga ia. I he koloa kua tō me wheituona ke Potungaue. Wai whamalo au pito mo e loto hounga ia mo oni motuani. He talatalai whare kua ke whai. Pea te tau pe mo e whamalo atu ke tangatai whai whekau. Whai whekau mori whakawā. Talatalai whare lelei mo e lotu. Kua whakoloa ke Potungaue. Koe i mea pe ua ko tō pea o e mea e ua mi hau mo mea. Ke whai ake whamalo koe ni. Mahino ke motuani. A hau mo whē mau ke nofo ia i he kau ngāue Potungaue mo ui. Tā whito ke kau whoki mai. Ai ofa. Koe kuongo i koia mi hau mo talatalai whare. Me koloa kua tō. Ke mau ai ofa. E toko taha ko tō pēo ngāi Potungaue mo ui. Ofa ke kakai o ku mo ui mai. Pea mo whi ofa aki. Koe kau ngāue Potungaue. Whi a apa aki. O tui koe lahe ngahi taimi u whae ngahi whetō ke he aki. Koe kai ke mau ai ofa ko ia. He koe māma peia na e mea ke ai eiki. Whai whekau, tangatai whai whekau. Ko ofa. Pea koe talatalai whare, me ngahi whakatata, eiki minista ke kau tangata iloa, me whine iloa māmani. Ne whonu ofa pea nau mo uia nau tō. Pea whatawange pe, koe whakailonga pea e lupe. Koe ofa. Ko tui ku hoki mo tolu ko toa koe ni mo kapakau i lupe ka atoa. Koe kia hataha ia no kapakau i reveni. Ang koe mea eik minista mo ui. Mana toa ki tāno whakatu o peia na u whoki maa ngāue pau te leret whai ki ako. Te o whoki mai o toka ngai e tawake lepi. Whakataha mo e kau ngāwe pehe lepi na e o atu ki asleria to e whoki mai mo na umata i tohi maalungang. Pea o eke ange kau tama koe ni koe na e nofo heni. O si o mai ka mautolu koe ni whoki mai mo te ako fōu. Koe tāria na ko sitani eni, sitani hoko. Pe mai sitani. Ko mo asi mai, ka whi me pe taha kumahino ka au ki whakalaka. Ko pet, koe ha, ki sahenga mo ure whapalagi. Koe toe ngai ngāwe tatau ai pe. Ko tui peo ku halai mau a stani. Koe ahoni, tau hieni koe tau whiawhia, FAKAFETA'I, lava lele ngāue. Pea hange pe koe mea i minista mo ui. O ku mau whiri, ai whonga ke mau whiawhia ai fuoloa. Ai koe toko ni e taha, o te mau ngata pe he mau e mari. Koe whiawhia taim nou, ia ka mau whiawhia lo atu. Koe au kua to e whamalo au bito ka te motol ko toa au mea he ni. Whamalo lahi atu ki he kaunesi. Koe whakahua pe i minista mo ui. E kai ke whahano tūri mo. Ko whatonga e peo kai ke hena ai pūre, a flore. Ko tui hanga te au ki irivi. Pea koe taimi ko toa peo tau whanonga i ke hiwa e apia konesi o tau whiawhia. Tau ngoi tau mawhana. Ka ko hange o te whakamawhanai he pūri ai pūre. Ko tui ko pauna hene pūre he ke tau whiawhia. Ho mo hiwa. Ka ko tui koe natula peia o e NGAUE. Aki mo tolu whoki mai. Mo e NGAUE ke whiawhia kakai. Ke nau ngoi nau mawhana he whio mai Falemahaki. Koe natula e tau mua. O anke nau tolu ha manaki lelei. Koe nau o mai o whaingata ia mai. Koe tau tapu ki motolu, koe tau lea atu. Koe tau whakafotunga atu. Koe tau whakapa whakahatu. O mahino te nau hao mai ki Falemahaki. O te nau whenga mo ui mai ki Falemahaki pe nau pe sanga pe ake o nof pei api, Koe kia hato e fuulea ia e minista. Tanga te whaiwhekau, koe tala monu pe, mo e whamalo, e ngai whetokoni ako toa pe.
ko fai o lava lele ai kau ngau e koe ni, kau ngai fo'ou, ke nau lava mai pe. Hangai pe koe mea ne nai ai minister, mo ngau ake ngahi ilo fo'ou koe ake toko nii, ai Potungaue. Ko tui ko mo mau e tale niti, mau e ilo ku kai ke mau ia he toko lahi. Whakaamu e toko lahi ke nau mai whainga maari e koe ni mo mau. Mo mau mo tole whainga maari e o ku haha molofia, whangi whanua i koe ni. Tapo at pe ke mo ngai aki ai, ke hake aki aki, ai toenga o i kakai. Special thank you to Lauren and Claire. Thank you for bearing with us. I hope you enjoyed the music, but it means a lot to us that the Bridgeo and Tifet are here, and we look forward to working together with you in the future. Koe ngata pe ki lea i minista, ngata i whaiwhikau, mālau pita ki tāpa ke pe ki tau tole o tua, whakaivia ki tau tolu, ngahi pōle o i kahau, mālau pita tua whātu. Whamalo at pe si alea kaula ki lea whawhawha mo le whamalo. Whiketea hale au toi koe whamalo at pe, ngatia, and everyone here. Kau ngā whamalo at pe mo ek minista mo CEO, mo lava mai ahon ke ki polo kalama. Again, thank you Claire and Lauren for bearing us in this program. But ladies and gentlemen, that is the end of our program. And to close our program, we have the third hymn, which will be read by Melaine Felice, and then followed by the closing prayer by the Reverend Molly Farava. Ko hiwi e whakaosi aki ai polokalama lot kalamata o hala whanonga ke NGAUE e tau wanoa ua tolu, pia peheki no taitai leleo e ngai fo i lupe e oko mama o i wanoa ua mo i wanoa ua tolu. Ko nau tuku pahe kai ke nau te liriu le veni. Ko hono whange au ono ngofulu e himi wha no noa, ka taka mo mea ke runga ke tau hiva. Tau kau ke whakamalo ia, ai tamai, alo lau maalie, kau ai kakai o langina, kau mo mamani fulipe. Kau ke whakamalo Tāpo aki mai ki mautolu e Sihova mo ne tau hii. Ke whaulo mai Sihova hana whawhonga ka tik mautolu mo ne alo wha. Ke hāngai whawhonga mai Sihova ka tik mautolu mo ne atu ai merino. Pea ko e kresho tau e ki ko si isu kalaisi. O whalahi ai o tua ko tamai o whio i mo lau maari e maa oni. Ke i he ik minista aia, si o kai mai Potungaue mo epko Vaiola. Pea whaiketa ngata. Amen. Can I have the new scholars and existing staff who have just completed their studies please come forward? Ke aha mo tamo I minista mo CEO kataki. Team. Sudetu. So,